silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-76. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now. Untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-76. Bersatu, berjuang, pasti kita TNI Polri. We're unstoppable. Every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody again. Can be heroes everywhere we go. Kami dari personil Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-76. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. TNI Polri untuk Indonesia. Us down is impossible, 'cause we're unstoppable.